Jaram hino ɗo tarika fima antu heɗi to moƴƴa. Fi bimbi juldere yawtanede nde jomi on immitike ko laabiji jelu finuɗa hande. Nene Maryama e weldiɓe makko ɓe fini bimbi law kono hari hiɓe aani fota. E si tawno annabi Isa no wuruno honno ne timmi balɗe seeɗa gila ko o maayi ka hoore leggal artidirangal te o miijitino fii ɗum wo gondi ɗin ara e makko no nange ngen fuɗirno e yahi ka yenade. Maryama ndaaru hayre nden tallama e hino ɗo maleykajo on. Hita on hulu miɗo andi ko annabi Isa wonɗon e ɗaɓɓude o alaɗo o immintinama. Tamaw men on arti ko non woniri. Annabi Isa wiɓe wonde himo haani maayude o immintini hakkunde mayɓe ɓen ka nyalande tammere. Ko honno ɓe yejjitirta ɗum? Are ɗo ndaaron ka o wallina ɗum. Rewɓe ɓen no ndaarinira ka nder yenande nde waɗorande. Yahe holliton ɗum taalibaɓe ɓen. Wondude e weltare e ngalaw ka nder ɓerɗe maɓɓe ɓe iwi ka yenande nde woni ɗon. Annabi Isa no wuuri ka hoore lawol o fotti e maɓɓe ɓe yiimo o yewtidi e maɓɓe. Hita on hulu yahe fillano ɗon ɗum ɓeya. Ko ɗum tigi woni ko ɓe waɗuno. Annabi Isa no wuuri o immitike hakkunde mayɓe ɓen yenande waɗora. E hino ko annabi Isa makani ɓe kon ka kitabul muqaddasi. Kala gonɗinɗo law wuuray haysi o maayino, kala wuuruɗo gonɗinɗo lam maayata hankadi. Hiɗa hooli ɗum annabi Isa waynoriɓe ngo salminago go almasiyaɓe ɓen salmodirta hakkundeji maɓɓe ka juldere yawtanede. Joomi on immintinama, ka haqiqa o immintinama. Ko Husainatu wonno e yewtudem mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa ko hiɗen e saayi.